Produzzjoni Ingliża għażlet lil pajjiżna sabiex tinġbed il-film Jet Ski li se joħroġ fis-swali taċ-ċinema bħal da żmien sena. Li xeni inġibdu f'diversi postijiet madwar Malta u fil-Malta Film Studios fil-Kalkara. Il-film Jet Ski għandu budget ta' 5 miljun euro, fejn minnhom żera 2 miljun euro fl-ekonomija ta' Malta. Id-direttur tal-film, James Nunn, iddeskriva l-ewwel esperjenza tiegħu f'Malta bħala waħda brillanti u tenna kif it-temp u l-arkitettura Maltija serva ta' sfond impenkabbli sabiex isir il-ġbit tal-film. The underwater photography here and the technical crew that you have in Malta has been incredible and an asset to the production. We're very, very happy with everything we've done in Malta and we'll definitely be coming back to make a sequel. Dan il-film ser ikun qed jinġbed ukoll fiċ-Ċirkewwa, il-Melliħa u Fajntu Fiha li l-koll huma postijiet mill-isbaħ li permezz tagħhom nistgħu nkomplu nirreklamaw lil pajjiżna barra minn xtutna. Waqt żjara fil-Malta Film Studios fil-Kalkara, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli flimkien mal-Kummissarju tal-Films Johan Grek iltaqgħu mal-produttur u d-direttur tal-film. Il-Ministru Farrugia Portelli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li għal dal-boħra Malta qed tintuża għal ġbit ta' produzzjoni oħra internazzjonali u semmiet kif 85% tal-ħaddiema fil-ġbit tal-film f'Malta huwa Malti. Il-maġġoranza tal-kru kollu huwa Malti u dan ifisser li aktar ħaddiema ikollhom iċ-ċans li jaħdmu f'din l-industrija illi tant trendi fl-ekonomija. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek sostna li hija xi ħaġa sabiħa li tara produzzjonijiet internazzjonali jażlu lil Malta. Ukoll qed jużaw il-faċilitajiet tagħna li huma tant magħrufa mad-dinja kollha ġewwa l-Malta Film Studios. Dal-film ukoll qed jibbenefika mill-cash rebate li pajjiżna joffri lil produzzjonijiet barranin.